ramas bil kaukaunok an kakiyang ansumo bil el dila sa kuwa.
Nanti pwedeng ko kasunod kay sa ka ruchungata ulukay ang way pagodin Pohnpei nan wiya kupur kasanti the choror kay sa ka wat ranwat niara chun silu paran kaunor yakit kay sa klimaw ranwat wiya ran karya sa tuwawan wiya kupur choror wat jalan kagan katlam hotel tabang katyanan low oy ban katawan to na siya one paran net kan kakulian try tinan low wat Kalanan kami speaker trail kupure penagos sakara nilap kampatawan sa salak mainang kulo main court samat kaulabalak kit sa palmar wilia be pilipilikan mati partiran sukset person patrawan tiang kiat songal sakar mesiklang kawawiyalaw kasarawyala menemen kit pesan kagan warong o sakarai Kapeng, kue geran kap kai bai pen roson. Apne melel pokok alik kesampalkan, mesepatrawan kau kela kesan pagi ongir na sapel marpuinin ko kesanet kesaku. Kupuramau ya menemen kit, ketong kit sapel mar ngenen kamaran ngenen kawit, puen kamaran ni kito kau kawit kit, nan uya lamalam en menesang kapen. Sapul maran lele and ranut Puramawi menemen kit in lemeta yang ngero kapeta tungal parti sakarata ilang kabayan ir at tungal santor sangkamo Jesus Christ amen. Kalangan Senator ko meron one paranep try ka katlan ng sa matay uya kupuro ibanto na si Chief Clerk kung lukuran marakan the roll call. Senator Senabram, Senator Kiko Abis Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Amen. Senator Sensei A. Edgar, Amen. Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edwards, Senator C.B.J. Edwin, Senator Pecherigo L. Iron, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred Sen. La Torre, Senator Danny L. Lapen, Senator Edgar W. Liganet, Senator Tenditeswo Louis, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Macari Miguel, Senator Erilyn S. Movic, Senator Sheldon G. Nett, Senator Nob A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitrai Simna, Senator Francisco Sindram, Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Kalangan siya magtresol man ko quorum mo tayo katlan at sa matay uya kupur. Amo magunting kupuro doon kapulian tayo uya sa matay sa karatan kapung. Melal sa karan Mexico kabeng lap ang kupuro na nilap. Sekarang tayo ni awalap ang kupuro na raksoko. Awalap ang kupuro ni soko. Wala bisa bulmarlikan ko nalalang ko ng kanyi ko. Wow toloro labalap tayo di ba yan siyak mamocho government, national, state or local. Wala ko kabinan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph. Wala ko siyang kabung labalap, Honorable Nelson Joseph o yung among siyang kabung kan Koris. Pasaksit rijungal wow, Honorable Senator kan Koris lang samuro, ulay sariso, masagan, o lang-langan huwag kasambal kan Koros ng Chamber 1. Then Pohnpei Koros ng kalal, mastikin kalal, o ng way loud kan mastikin Pohnpei. Record, uktay leo pananan, hiyo kupuran rangot. O sansal me, floor leader, surupa tiyang ng hiyo kupuran rangot. O lang sabal matay rule, ma-floor leader, surupa yang hiyo kupuro. Sansal, na Vice Speaker, kan waliyan, apogi, Vice Speaker, surupa yang patiyang trial, anang rule, kasan niyo me. Chairman kan depan apali
Oni tuan kairakti yai Vice Speaker sebebat rangkai lah Chairman in Chayan ko natang ya sebelum matai temporary floor leader. Para tuan bonus Chairman in Chayan ko natang ya sebelum matai temporary floor leader and kalway train and the tahun kan. Kailangan po Mr. Speaker, ulitan batayang kami o yang paruan sa kasagaran sa batay yung puro ranwat yung batayang kami sa bulungbui sagaran kay iba niya wawakan met siyang arnid lang wawan ko Mr. Speaker wawan kiriyan po members chorus uralgan niyang China chamber ranwat isan ki ang sumawaksit kuya itong ran mo itong Pohnpei chorus yang batayang yung kupuruwat ang social media Pohnpei o bilalang ang sabon waikan Mr. Speaker ben baruan kamagit tailgak katian and masin ben sa matay journal Kamagit yung tailgak katian tayo yay Otawato alaltan journal tayo katian po nempe tayo kami floor leader. Kailangan Mr. Speaker even baruan ito motion at tailgak kapantala wata ben journal and run Chanchalan journal o ngayon run mo run with Chanchal kaway din sa bulmatay floor leader and Lebanon show tayo dan kapantela sa bulmatay Otawato alaltan journal o ngayon show more run with pwede kamagit mayor o karyaman pa sa bulmatay Otawato alaltan journal kapantela kami wala Mr. Speaker iban tayo dan corak dan sa matay kalendar ranwat ro katiang ban ay tabisu o walo. Chanchal ang mga kamagit na mayor tayo dan katiang na isu o walo ang siyon katkilong kamagatang kusunat kan o resolution kan tayo katiang po ng isu o walo Senator Pahrek, Senator Chawab, Senator Kadkadaur, Mawar, Aktrail Katla Motrail, Omen Club, Pronesis Abelmatrail, Temporary Floor Leader, Senator Pahrek. Kailangan ko Mr. Speaker, pagi esok tahu depan sabaral order of the day, yaman paruan pagkitalan ka corak depan ay debisat payu pil kalendar. Chanchal kamagit yung mayor, Chanchal Abelmatrail, Temporary Floor Leader, Chanchal Katiyan, Ronan Baisak tayo. O pwede niya utupan kamagutang try katiya dan bill calendar o dan po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number Riopki by Sakmanula and the Patunao Bill for an Act. Adding new sections to Chapter 1 of Title 31 of Pohnpei Code related to the creation and administration of the Secure Home Fund, amending Cell number 11L-24-26, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025 to provide initial funding for the fund and for other purposes. Kung namatawat kayo. Alang gawin katiyan ang masinabay, man po na sa Chairman and Moni. Kailan katiyan ang masinabay kami. Kailangan mo Mr. Speaker Moni ban pada sama kamdin moni kumkupura pun kagpadan sama masan kasam sakara tangkap pun kay penuwaw na patro yernen lang nuwaw karak kupur mag may Mr. Speaker itu ngal wala pang kupura mi itu ngal auto roll pang kupura sanalay mo senator Kadkadaur ang senator Kadkadaur nuwaw karak kamagat maluwat dan kak Uya kupur ki kamatang ko Senator Yob ko pa isa ko nula mangyari isag lima. Chanchal ang mga kamagit siyang Chairman and Moni kaya katiyan masinabay kamatang ko Senator Yob ko pa isa ko nula mangyari isag lima. Oras mo itong kamagit ang masa ni Yay, Pwuhng, masa ni Show, pwede kamagit ay pwede ito ang katiyan masinabay. Chanchal may piluwat sa inang Committee on Finance, kalagaran po na siya Chairman and Finance. Kailangan may Mr. Speaker sa insal mo kusunod wad
Kusana diyo mamalwat ka manalar. Ari Pwuhng ka kubulbultong nan malwat uyak sensal mate kalender kamelele me kamukit me proper kay pananano recall. Ari mo Pwuhng ka tungalan ko women pag kailan ka komalin lapnaso. Dahil bang kamal Lebanasyo. Tay sapali na sa matay uya kupuro mo na tayo kumbal to tayo kat nan masa na ban kamatang sunod riyap kupay sa kuno lo banyari sa klima ba China ang Committee on Finance. Miyata masa na ba kami chairman. Kailangan man Mr. Speaker tungal sakar mesik pugi. Sudah tungalan kaya semua boyan kak paduan tatawag niya paduan sa matay kalender. Imen tungal sakar mesik ang sensal ban kupuran introducer Senator Simon kusanad mawat so nga paliray kan so pay kapala muna tayo bang katiyang nanmasan pa may Mr. Speaker. Imen pagkita tungal kawait kumuyan kakasign ng tatawag committee person mo kami nila may proper committee mo po epit apolban aramas me payan ko sa nediyo manamaner makosa nedi arms fund mo niyo bangin apaldi aramas me sa chon way me kadiyang tapato yung nanirairan kapal marasa yung tamasansal ng kamutang ko sa network ay tungal iran pagpagmat may Mr. Speaker. Kailangan Chairman Kawait Mesansal siyang kami Kawait din Chairman kamutan ko sa network na assign lang ang Committee on Russian Mao. Iban po na siya Senator Simon Noya introducer and Pwuhng. Kami Speaker kailangan Chairman Committee on Finance Kompeten Kupura itu masalah dan wawal tak. Betul siapa memisah isalir. Itu mungkin komiat itu anak pusat kompor. Mr. Speaker, ikatungki kawit mesansal dan Chairman Committee Finance. Esansal memania eukosinat na memoriam bukat. Saya koten harawan pilar.
katan ki arms fund nintuan arms fund memia ay mempagi ni kamutang question network taban asay lang comedian health comedian kalangan no talk yamuman arms fund tatatok o yamuman no what waksan o ang kakaway ito ikamelim kay na matuto pan miya pwede kamatawot kami miya muitong tayo lang kawata programin sawas niyo may pan sawas ay dahil panaynayikan napake true kot ang lampu yung kawela aray true watang kutan aray kami miya rambugat arms fund miya restriction kay miya ma im true kot ang bukdian boni mara disqualify rin kanyang patuwal sawas mentado hardship na patulalay question na duwat waksang mo pwede mo ni legislature pangkat kita ilkak sawasap palawasan po ko akan may pangkat iyaka palang panay ko natabuk dia pora jualin hari ikamelem na iraturo niya ang sawat niya tayo pan truck nan mga kusnetet kamelem kay na matutupan niya ay men pagi niya ang kamiti bang korong-korong hit uy tanto nan molwat yamuman kamatawat waksak amson hari ya imem pagi kamiti yang kak dan ruputan kak kasalita siyansel yamuman kamatariap kita sa polo waksan amson pun kak ya mengkawit ya tayo pangkotyam dan watawat koryaw speaker imi men kapatay yang masan ng German and Committee on Finance o wiyay ito nagpagpag ang German o Committee Health orang kak tau tuki o report dito ya wak pasunmet o memiyayar program sa wasman kalangan Speaker. Kalangan Senator Simon Mawar, Pahrek Chairman and JN ko, kamuy Senator Pahrek. Kalang si Speaker. Sang ni kawait na miye. May patuan may na itara masin ben pilot. Meron ito motion tayo rotang masin ben pil riyap ko pa sa kung lolo bilyar isak lamang. Muna tayo pa rotang ito kamagito. Esensyal may miya kamagito Mayor, kailan na siya lang kamutan ko sa network committee Rosun Mao. Imen po na siya melal Senator Carl Pwuhng kakatiyan ng motion and assign lang piluwat. Kailangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa bal bangko pura mo bangko pura kan koros. Induan kawit tin introducer buat mauran kamotang ko sa nagwat ang wawa karagarak kamagat maluwat ang kak kubureta tatawag ang kak assign lang kami din Rosan mo kailangan may Mr. Speaker o ibagar yaman Sansal ang mga kamagat mamiyayar sansal kamagat mamiyayar kamutan ko sa network and kakanya siya lang kamitian dahil magupurain po na siya Chairman and JN ko kamuy Kalang Speaker mo tayo nga pass first reading o reassign lang Committee on Health. ay kalang sansal kawait mamiyayar kamutan ko sa network tayo kamanatan ng watawat kayo o assign lang Committee in Health. Paros mautong kamagito, masa ni A, Pwuhng, masa ni So, kamagit paitar, dahil kamanatar, kamutan ko sa netriyab kapay sa kuno, labanari sa klimaw, o pan assign lang Committee in Health, puran kak check o report to Mon karyaw kem saglan watawat en kamutan ko sa netriyap ko pa sa kuno libenyari sa klima. Mas mamawar ay men pleo po na sa floor leader. Kailangan si Speaker tayo katigat Pohnpei kalantar men badawan chief katawala sa kuno po. Men Mia Bill
Ban Bill Calendar, Ban Ponasel Chief Clerk. Legislature Bill number Reappeal Mesa Kisula and Risa Kimau Legislature Draft 1. A bill for an act amending Stella number 11L-26-24, the comprehensive budget for fiscal year 2025 and for other purposes, only Korea Kim Saklang Watawat. Chancel me kamutan ko senated. Masanlan te patulang Moni karate Ban Ponasel Chairman and Moni. Kailangan may Mr. Speaker. Ingkak beliau bata sa mga kamitin Moni. Ay tungal wasabal bangko rumoy o bangko purakan koros. May Mr. Speaker, wow kara-kara kamagat malwat talengkak uya kupurgi yang karya o kim saklang watawat kamudang ko senat riyop kilometer kisula banyari saklima welti 1. Karya men. Chancel mo kamagat San Chairman, Koros Modrum kamagat Masani A. Wong Masani So, kamagat Paita ro Mia Masani Chairman. Ay kailangan may Mr. Speaker. Yaralap kamudang ko senat wat na paytide ninduan report. Terus tanding kami report o pagkatuwa saklima banyari saklima mamalwat kami nala nan session inayo. And sainsal kawait miya sang Honorable Senator Khan and kak miya iran kapatapat mon watawat karyao. Pero po agad may Mr. Speaker kami lalam koneng nan masin pen komodang ko senadwat o mona tayo bang katiyang nan watawat karyao floor amendment makaw na bata po anitan kupuran Honorable Senator Khan kakiyang uyak siya sa dahil masin pen ko senadwat kalangan may Mr. Kalangan Chairman, Chancel me nan Masani ben kamutan ko senadwat ayo Chancel me ila kasampali kay parata. Uy men kalilagag ren Senator ko me concern Mia Floor Amendment kami Senator mo. Kalangan Speaker, monay ban bajoy tong saratan kay bani wawan bajong tam kom tiyong kiya Speaker won gun komi. Honorable Senator kan korusya o i-welcome me bajong trailan kaliruran what Speaker moment mia we were no yo mia Floor Amendment bango na bata sang ni sang ren authorin bill what up SI Kintori igak pagida ka trailan kapandela second reading po yan pain bato wanlong Floor Amendment on next session. Mawal Senator Movic, Tiget Katnan Masani ben iraw. Kami Senator Carr. Kailangan may Mr. Speaker ito ng alwasabal bangko puro mo yung purakan koros. Essential may Floor Amendment makaw na bata. Ay esay pado dito sang wasam makaw na bata Floor Amendment. And there we are iran mo pay kasaliw. Speaker, Ika sa agreement bago tayo kamalin labanan so. Dahil ban Kamal Lebanon so nituan Kawait and Chairman and Moni. Dahil Kamal
Tayo uya kupur, omona tayo komaltik tayo kat nan masa na ben kamutan ko sunat riyab kilime isa kisu laban yari isa klimaw LT1. Miyat masa na ben kamutan ko sunat wat men po na siya chairman o open sa man. Ay kamu Kesa bali sa karen wow lapan kupuro mo yopan kupuro na representative kan koros. Wag ito tawag kasambal wad o kawit kasambal kan mamiya. Ban yang aki floor amendment kan kau na open magtay sa bulman kiya. May Mr. Speaker tungalan kedua karak-karak kamagat jalan kak kapandalang tatakut nan sa matay session in lakap. Chancellor mo kamagat sa chairman Carl bagi amia karyaman pen kamagat ay ban po na siya koros mautung kamaguto masa ni Pwuhng masa ni show kamagat paitar o kamamutan ko sunat riyab kilime sa kisu laban yari sa klimaw LT1 kapandalar o lakap. Masular kamamutan ko sunat panpil calendar ay ban po na siya sa ulmatay temporary floor leader. Mr. Speaker, wow men barawan kita kamutan untuk kiam pa naidem isek lemau pan resolution kalender. Chancellor mo kamagat siyang Saul Matay temporary floor leader talan torak tiang po ng basic limau yay resolution calendar. Tay katkatiyal po ng basic limau iban po na sa chief clerk. Legislature Resolution number Walisak Wanola and Walisak Limao, proposal for resolution proclaiming the heartfelt gratitude of the 11 Bombay Legislature to the leadership and members of the IOM Micronesian team for your most needed and most appreciated services and provisions for the people of Pohnpei State in particular and for the people of the Federated States of Micronesia as a whole in helping to address, to cope with, and to overcome the natural disasters that have plagued our islands in the past and due to global warming will most probably intensify in the future for adoption. Pwede resolution what the kamutan resolution what withdraw o place ay ban po na siya temporary floor leader and uyak kamagat pen tayo masa ni resolution. Speaker, barawan kita kamutan jalan kak masa ni LR number Walisak Wanola level niya isek lemau. Karyaman. Salam mo kamagat yung mayor karos mo utung kamagat masa ni uwa masa ni show kamagat paita tayo ban katyanan masa na be o iban po na siya malal Senator Ned may uya introducer rin kamumatan resolution one. Kalahanan kamu Speaker, mo na ibang patrowen sakar. Men patrowen pa kita may tungal sakaran kay punigawawan patrang sa pulmangwi may patroyan nilang nanwasaan wala may tungal sakaran wawan kan kami wawan ki floor leader and Lebananso on wala men ranwat wow on honorable senators chorus. Wow ang railgan may patunan calorie o railgan may pepeyan may kapesekan wasa so reliable. Ni oralap van patang kapurgan makatar puyer kamutan resolution number Walisak Wano na pinial resek lamang. Resolution what and Willianti Legislature kaysa kayo patrang government in FSM patrang Republic of Marshall Islands patrang Republic of Palau o wiya sa material kapeng ang IOM wiki sawas ngataran lap mulatak
may railway uyan and freely associated states. Apne melel FSM mekayu melel sang Pohnpei. Niarlap sa Matrail Pwuhng ki tatok ma may railway uya sawa-sawa second trail o and build totola. I met niarlap Mr. Speaker. Kalanganan kami. Kalangan Chairman Ned, pwede KAPWARESOU, kawewan kamutan resolution, wali sa kuno, lebenyari sa klima. Miyata maasin naman kamutan resolution. Motion to close debate. Masulara ibang po na sa kamagritsan, Senator Movic, tayo na tungiti maasin naman kamutan resolution, wali sa kuno, lebenyari sa klima. Karos mautong kamagita maasin ni Pwuhng, maasin ni Show. Kamagit po itak tayo itong tier masan resolution mo. Tayo bang katiyan na choose. Karos may utong kamutan resolution wali sa kuno laban niya rey sa klimaw kawatan ng 5 palimaon. Chansa na yung may pakon masabal matay usus metoko kamutan resolution wali sa kuno laban niya rey sa klimaw usus sa isak 2A o soto mauwang kamutan resolution mo. Ranwot tayo kamanalar resolution kamutan resolution wali sa kuno laban niya rey sa klimaw. Masulaan resolution ban sa matay resolution calendar ay ban po na siya sa matay temporary floor leader Senator Torres. Kalangan ko Mr. Speaker dan baron pamagtayan torok tiyan ba na item sa kuno iyan son miscellaneous business. Kamagit miyayer o miyakaryaman pa karatak tayo katiyan po ng isa kuno yay iratoro. Speaker. Kamun Senator Iron. Speaker kung kupre yingak paduan ejmol point of privilege Speaker. Imen money ban patua ejmol sakaran wow kay pun yan kak patena te sabol mo mo muchungol melel nan mol mountain komi mountain floor leader and Lebanon so mountain kan pagkapay honorable senators kan chorus speaker iman ni motomot so karak-karak in patuan peti committee and finance ngin kupure iman patuan peti ingkak withdraw kamutan ko senat nempe riyopki isisak riyaw lebenial riyesak limaw sang committee and finance makum katina sign wiyaga kamagit yometro pag kariyaman Chancel kamagit yung mayor tayo utro kamutan ko senat riyopki isisak riyaw lebenial riyesak limaw o katkitong Momod Thailand katkiyang kubratan. Chancel kamagit mayor karos mautong kamagito masani yay. Pwuhng masani show kamagit paita tayo utroyer kamutan ko sa network o chancel may kamutan ko sa network patpatroyer pan kupurkan. Speaker kalangan may patuan kolo-kolo ta di nin pagitan kuburan kat-katwat ang kakatin kupure daling kakatin place kaumatan ko sa net lamda riyop kiji sa kriyaw labinial riy sa klimaw kan sa pulmatay pil calendar Kariyaman. kalangan Chancel ang mga kamagit mamiyak Thailand place kamutan ko sa net riyop kiji sa kriyaw labinial riy sa klimaw pan sa pulmatay pil calendar. Pagi miyak kamagit ay ben rule pagkatay sa paldalang pan pil calendar. O ibaan po na siya kamagit mamiya. Karos mautong kamagit masani yay. Pwuhng masani show. Kamagit paitar. O child place. Kamutan ko sa netriyopki. Isisak riyaw. Laban riyaw sa klimaw. Baan sa bulma child pil calendar. Tayo kat paan pil calendar ang suwad. Speaker Kamu Senator Iron. kalangan Kumpubra Speaker, may patuan wow karkarak kaki makak umutuatan kak katin kamanala
Kamutan ko sanet Riopi isi sekriau lebinial vi seklimau ni watawat kayu o kapralang kami ya tu pagpapilmat kalangan. Jangan salah mau kubur amuyan, kamu kubur iban pun sama temporary floor leader, kamu senator Pahrek. Jerman weta kamu kecil kak masa ni kamu tahu ko sanet temporary isi sekriau lebinial seklimau. Riyaman. Kembal mamin. Kalangan iban pun aja kamu kutu yet mimen part. Kapale rona sapul matai wiya kupuro mo na tay kombaltik tay kat pan pil kalender miad pil kalender masilara ban po na siya temporary floor leader Pahrek. Kalangan Mr. Speaker, imen yata kamu kecil kak sabal diem panai demi sekuno ye anson grotoro. Riyaman. Jangan salah mau makamugut miya ya romia utupan kamugutok tay katipon ng basic wano ya retoro kamu senator Pahrek. Kalangan Mr. Speaker, imen paruan kapreng ay tongal waban kubramu Israel senator kan, honorable senator kan. Mie sabmare tog yung imchaglaro imen paruan ay motion and recall sa dawot paruan no bill number yep ko ni saklamao level project lamao LT1. Riyaman. Jangan salah mau kamugut memia koros mau ujung kamugut masa ni
Pwuhng masanisyo kamagit poita rak traban katianan masinabe. Speaker, take a command, ma. Na, tay komal. Nansabal matail Buya Kupuro Sansal Magtail Recaller Kamutaan ko sa Natriyab Kuwani sa Klimaw
LT1 Kosansal makamutan ko sunod wot patpatoyer pan kupurkan nan chamber wot ran wot miadre iretoror La, Mr. Speaker, pagi wawa pa na mga sa kunman ki ma-recall the reconsideration at mimir nan molwot. Amen padawan pagi ta yang kapantalang lakap apun pegan pagi floor amendment me chansaler. Sang Chancellor mo kamagitan temporary floor leader masalaban kamutan ko sunod riyab ko 1 LT1 ang kagan kapantala o lakap. Koros mautong kamagito, masa ni Yay, Pwuhng, masa ni Show, kamagit Paitar. Miyate Retoror, kamuy Senator Likanet. Kalanganan ko Mr. Speaker. Imen padawan long motion o beki ututin legislature at beki karate. Amoy at kung sa karatan wapang kukurami acting floor leader, honorable members, o Israel kan may pateng kita nan gallery bilang siya wote waun ki Israel kan may bil teteyan supplementary biya ko puro may isang ranwet nan men kapese kan. Mr. Speaker, essential mao me niya ko sa diyan so kung sikan palita ko sa di essential long time may isang ranwet pan mesel sang Pohnpei niya pengen nan weekend. Imenen pin chansal me niye supplementary melel la committee kan kosonti yang karong kan me konongan eukiyong local government de tekan palita o address irekan me konong negtai sosopai ang siwat ri melel kayo ko sampal may kamelele me committee ko nang bill pateng o wiya karong melelong LP number 36/24 me pitata designation niyo kung kayo me mi point kapag marangi tenkak wiyala mapan legislature with pangkupurugitan wiyata Pwuhng substation and FSM surveillance. Ari, peki kami sansal na Mr. Speaker, tuat kosot di supplementary word tene kosontin session word. Moin ekonong yen kak paduan long emotion ni wow. Kamagid kami en menlaw muitata o kamanata kamitikan melel chairman and kamitikan me miarain painting measures on me konongen local government in Tekan Palita and address keriangan ang song tegan o ikamelele me Iben peki komian moitata o kamanata Bele chairman in committee and land Pwuhng chairman peki karpe me sansan kapa chairman in PWTC Pwuhng peki karpe peki infrastructure o song tegan infrastructure state mail project state kan me patwato ni peketo bilang siya wote kompil moitata chairman the vice chairman committee and climate change peki impact on melel supplementary peketan bilang siya wote kompil moitata o kamanata staff and pilpateng saiwat on the matampoita peke talita men wiyata kamakit peki karyamen pembayan Karyaman. Chancellor mo kamagit mamiyayar dahil katyanan maas na ba? Speaker. Kamuy Senator Lactor.
to. I will patrol Kupurakan, Kapkapung to tell Kupurma, Miss Ansal. Loyal Telka Giban was a set run with. Figure I told Giban Wow, Patron, Sabul Momi. The patrol your bank front right to Bitico, you, Wonkin Common, Onki acting floor. I told Wonka Wonki, Senator Kankoros, Wonki, Kankoros. Figure ko you, man, but one part as a woman come things up, either you rock some value, Miss Ansal, Senator Licanet. Ele katong kapuko kasombalwat na tunway kasombalwo sabi urailan ng kanti apo ay kumakmak din sob intuwan sa karatan Senator Licanet diamond patuan pag may patuan yung vice chairman dan o ilan siya umaw lutwik pilyang kung kamting sa hanggang abalita to kasombalwat o patrong Senator Licanet intuwan sa karatan ay mat Kailangan Senator Latore. Speaker. Kami, Chairman NJN ko. Kailangan, Mr. Speaker, ang masin ban motion mamiya kayo man barawan kapungki motion na patrolong. Dari iban barawan tiyata Vice Chairman ban walian chain ko yang assign ng gag track wasagis में kaumodan designation and gag uyala substation kamadi masani road ansukai o sebaruan diarda me wasakso designated there and we are san in chompi o kamadi bil paruan me sudanane and gag reveal designation wo and gag expand o kapatayang substation and right surveillance kan eri Vice Chairman bang walian kit o and gag sama-taman I position me kamadi sawal man gitwalan kumu kapatayang niya tuang Israel waleban FSM kan Israel Takima wasau kak koda ni sudah poi. Moren uya kuburu sancal me wasa tuoro me FSM muye tatong kinan wait ikan ora ingin papai. Dari rengkak pil be mindful me takok me right tongan kiyo esai kamana-mana nang committee pastor bang poi. Committee tungal kita show mau ko engkak uya at tungal research ko entiarta wasagan me FSM ito tongki yamo maraikin ise ai irawa me men padawan patskiyang promotion me yutung o Vice Chairman ban walian committee chain ko pergi yang patre pergi wasan designation me o sabul me pilmo dan gak kapali nintuan committee wasara dali. Kailangan Mr. Speaker. Kailangan Chairman NJN ko, Chairman in Public Works. Kailangan Speaker. Muna iban yang ko say mensiang kiyay kapting o wahab ang kubarang kay. O renilap protonang malwat wong gigawi acting floor melal yang honorable senator yang utung dami parata sang Senator Licanet melal kabaliyo parata pon takakarani pit right pris me ponek takariyawo o iga melal me ananot inin toga committee sabul mo committee PWTC riban assign vice to uliabe ang ulian PWTC Kailangan Chairman ng PWDC, Kawait, Mablisansal siyang kami. Chairman and Finance. Kailangan may Mr. Speaker. Itong alwa sa bal, Bangko Puromuyo, Bangko Purakan Kores. Tato kasang bal yumet. Literan wat, saya karong-karong uyawi ang national government. Ari, mesan, karong-karong mabang uyawi, kapangamarangay, ang uyawi kapangamarangay. Niyarban sa bal, mabil ko na nga uya tatawag ng leadership, utang karong-karong ang uyawi ang national government.
Pergi tamu mukmukit ranut. Arai apalia sang kamana to kosonet atia sang kita moni ranut ranane sap merusur mampai. Dari awia karasa rasiumet. Imen pergi bangku purun main speaker. Kom kosonet makoneng leadership men karongan national government pergi anan kesembaluat. And we are the dog leadership. Kalangan. Chancellor, kawit kan karus me Chancellor. Macam ni benirawo. Kamu isan yang ma patuan me kot me pit pok me support Uliaban kap marami kasaleta. Kalangan speaker kasambal ke rawat po niya sa magtayban korong ke magtaybil ban Bamasani the better one road tribal banana cooperato Katamanong me Tame national government Pakpaki was out on surveillance and designate was out on surveillance. Rail Merkin Apapali fishing vessels can make sure me sort of illegal fishing uyawi na pinset magtailan kika. Katailan bil katamanong katail magkatail yang pepe grant your fishing revenues. Are directly related to revenues kan magkatail pilal yellow overly sinsaramag nan state government. Ariani yang so magkatail bangan mamasani tepat patuan nan molwat me pit songan sapis kan me pesam ganya yang katailan katailan matmatwa mau makonong katailan pilitin rail ren pine fees teta poyaki Tame sapis botuya epilban benefit ketail Pohnpei state nan araiban ya apaliyo to surveillance wasan surveillance maban karani fishing ground kan me irail kan song ren toresang illegal fishing. Arya imet men kabatayang speaker kalangan. Chancellor macam ni benirawo melap. O kalangan ko promo ile Chancellor me kamutan ko sundet sili sa kuno le benyari sak payo mais tu sa pangala asay na ang committee PWTC land on chain ko Chancellor me committee siluwo ni tuan chairman ka sa karakita raban yang patang o ikapung ki irame Chancellor mo na ito ko na yang tayo no shoes kis me ban yang Chancellor me chairman kau kasalitar maraban situ yang vice chairman kau me bang ya sabul maray representative Pwuhng dan Sheila Kwat. O ni asu wote bil encourage senator kan me yang pateng angkak yang pateng. O Chancellor me ni tuan kawit staff angkak yang pateng. Sai wat riai ban we yang staff in committee sidu me mie marakak yang pateng ai ban bil encourage o kawai turun yang pada. Mebitata usus, mana Chancellor magtayo siya na usus ki ismema yang ituan kawai senator legonet kom kubrela Chancellor me committee silu masay na ira kasambal makasaletaro o kom kubrela ituan kawai committee silu me ban pateng is me ban pateng tayo mo itang chairman kawan kasoneti yang aki member kau kalangan kumail kat wayo sabal kito autoban karong kan mesensel sang kapengamarangi o robot kito katuat o trail kosoneti ngamia banana ben karong lab o Pohnpei aktai bil banana ketian ada kumail yang padang senator likanet o padang sai mesensel o wain kapengamarangi o Israel kan beban. Mepitata kamu matang ko sundet sili sa kuno le benyari sa pai. Masaner trail katlam o trail. Kamu rajang dimasin ben. Karos mautung kamu gitu masani yai Pwuhng masani so. Kamu gitu paitar. Ane tuan kawait magtay sa bulangan kepana yai committee silu meban pateng o William kan chairman kan the vice chairman kan meban William chairman kan maraban situ kak yang katla o member in committee silu memia biada ibatoro Motion in run malati speaker.
Mo ni ban po na siya kamaguto ay ban po na siya mga chairman. Kailangan may speaker ira mesan salira kasang balwat disposa iban bagay chung alanso ang ira choro makomban disposer mo iban bagay chung alanso kailangan. Ay, yet tuan trial chung alin ko pa na trial kombal ma. Kubur o tayo kat pa ni Ratoror o iban po na siya Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker ay tungal wa sa bal bang kupuro mo yo bang kupurakan koros ay tungal ira choro reo o ikamera mera kasang volume sa mo kamatin mo niya na pato yang lala and gak mi oversight ang V6AH pues kaya titiyo maprende yung saklar o autabekan me sa abulban mo ni kailangan may Saan sila mau kamagitiyo masan sila sang Chairman Carl karos mo utum kamagito masani hey uwa masani so kamagit po itamye masani beniro kamu Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker ay tungal wa sa bal bang kupuro mo yo bang kupurakan koros men kong committee o lugayang koros kaya gak cabiyata oversight what niyat kulak tuwa kailangan. Saan sila mau kamagit memyer masalar masani beniro tayo bang katiyan anu shoes karos mo utum kamagito masani hey uwang masani so kamagit po itar o pagpagwa panasay niyang kamitian moni o nituan kawitin chairman na saan sila ran bakmay bangkat pa na Miyadri Ratoror kamuy Senator Latorre Kailangan siguro ay tungalwaw sa palang kapatpadoto bang promoy pang patiko sa Bollywood. Siguro man patungan ng Jomaw o pata madam chair o senator sa imuno. Sa koro kuburang patiko sa Bollywood sa ilang kasang mo makatun sa uligin tiyan na siya man sukunin tiyan sa ulo patala. Siya wala palalo pala man. Kailangan Senator Latorre po yung mulian tayo tiyan o po na siya Chowluk kailangan we had a point of privilege masalar ay baan po na siya temporary floor leader Senator Perez. Kailangan ko Mr. Speaker men baruan ito kamagit sa ilgak chorok tiban nasun pakair Chansal kamagit yung tayo chorok tiyang pon pakair o tayo chorok tiyar tayo kat pon pakair niya pakair sang chairman kan Chairman Education Senator Sima. Ngalangan speaker ay tuwal wow kapatapat membakar yang members in education committee maklok yung wala ranwot nan conference one. Pakair sang Chairman and Education kalau kaya wala murag sa wasan ranwot o kung uyawi yung Vice Chairman o member ka ng patra yung Chairman. Piyado pakair sang Chairman Tikan, Chairman
Finance. Kailangan na, Mr. Speaker, ay tungalwa sa bal, bangko puro mo yung puro kan koro, si Pilmendo kaya nga ay tungalwa sa uligantiyan mapatyan chairman sa ngarangot. May Mr. Speaker, and we are the men kataman no, ang kamatin mo niyo, kupurakan koro sa naman patyan, kalong-orong lakapulak tuwaw, may isang pit kawid pen iray sa rin school kan maapta ka sa bulsang siyo, kalangan. Chancellor mo Pakayar sa chairman o kawang uyawiyang member kan chorus ni tuan chairman yang kasalita kaiden member in finance senator kan chorus member Pahrek chairman and finance block tuwa lakap pwede ira kasambal mensansal sang chairman Mr. Pakayar sang chairman kan chairman in PWTC Kailangan speaker. Yung sa pala ito ang bangko ng korupsyon. Niya pa kay Rio ang member ng PWTC. Yung meeting lokriyaw lakap. Kailan Pwuhng PUC record pilin nan paramkat net. Kailangan. Kulok Riau Pakayar lakap sang PWTC yan dia sebelum memulai meeting Kulok Riau lakap kong Riau yang vice chairman o member kan chorus chairman and shab Kailangan speaker ay tungalwa ang kakbat pa doon. Speaker man kayo sa bulma may camping shop siyangkak. Ewa pa na ng conference 1 lakap lokyo. Dipakayar sang sebelum memulai chairman and shab Kulok Riau lakap committee shab dan conference room 1 kong Riau yang vice chairman o member kan chorus Mia tu Pakayar sang chairman kan Masulara ipakayar kau may men patroan kalupal-puan ituan na chancellor sang chairman kan Masulara Pakayar ay bahan po na si temporary floor leader Malal chairman and JN ko Pares Kailangan ko, Mr. Speaker, menbadraw nila kamugitin ran mula tiramot o sabal ba nila kap location. chancellor mo kumagit memiyayer Jailan kumbal di sang uya kupuro sabal pa na lakab location Horos mo itong kamagito masaniyay Uwa masaniso kamagut paitar kalangan din senator ko koros sabul matay uya kupur ere rangot o kongong uya uy pagpag o challenge sa balban ng lakap clock Asia